Yasensia ewo abraboma sitra Attention TV a chance say ya na wa woni mesese eni die ma like subscribe e ba channel no na adom na eda ho no boso kakra senia ye di bibia tuma wonso wonsa beka bi ahwe ye nua abayo bi ofso no kama si wo 28 years wa worry for 2 years yes that is all worry no 26 years yes na se sia no ni kunu pegus no let me take it that way ni kunu kwakudon so na eda ne te problem aba ho a doctor for kire say enti bi ate wo ho asesi ano entimi emfa eba embefia na say sesi akura na entimi enye adwuma kura ma emfa so bi afimaba wo de abeto akuentwu ahye yese sesi aware no wonjai be ma no ana say ha won koso amompaye mesese wo de comment so beba na asa na madam gese di ma mentwa me usima brasese a medase se wo twen akuentwu a me ma me Lady Reverend Victoria e wo ha se ahofo so no ba ko pay attention hima ono anie sanso na me wo ma me Philomena ampofu wa ha se wono so attention nkoso hima wono so wono no osi wono ma me Vega kwaba ma me Philo akwaba we ye be go straight to our topic ye nua be asema wa uti audio na sesi a o de bono tofa kakra nsa me bisa question ai ela etefo asa ela deixa na sem no kwasem mo de ne sense enye bete usa ano de wo ano de usa nti ne atoro no esan kase pa na atoro we de obeka ni say sign se ne dachi ne dachi nane de okay sasa wale na wakwase no de ohia wo mu ne de ohhwehwe ni nyina ne hawe aba enda so ne se ni kurube ma ye adwuma emu na ma be fiaba emu na nije be fiaba asumdwe ni nyina ye be ma de ba ko ya ti se sa de ni ho pa dia na de na aponchene ne o se boy edin Eradi mrem man okay ma Philo send your mama Veg AC kan die we person bisa say marriage no is all about sex ana ye kasa wale na ni nyina eja say be mani o bank tadie kwa na ye bota ye nti ye di wura awale mu ana me gina mama asam no so na me de woni say mama me dase me fa akonya isu na me chia etiefu ni nyina mama awale na ye kono nya sex nko ana so ni titiriu ni de hia sex enu ntia na mbe man be wale ye enu so ka ho titiriu na me man boka wo ma ho asemo na se be ma bi kwa na ebe kodem na se ne yira ma ne kwan a no ya atwe ne ho dade nti sex ne de ehu hia ebi no twimba de wo so chechim na me hwemu yi se aboka akotu aboade de ama na edura anyumre na wo papa ja ne tina so twe otoko no ha dwene ha dwene nti ye ni aba no ahomete ma yetimi twinda de sa se eni bele tumi basa ewo ya sembe ni ya mi amo a obi ekun atwache se na wo bisa se awale no kwasem ni puma si bre pa ne kase ni titire safa be mani oba empema gron eno na de ani gie be fie e de asumdwe ba efie bia asumdwe ni ho no sa problem no ho sa problem no ho we say so how ba edu anyimre na se sa ani gie ne koso a etimi so obi nti yeah di wo share our for enne ba mi wuntie papa wuntie be ma ba charge be ba charge
eho enhye down koso papa enigie no wo fom e say me do be journalist e bro fie mo hwehwe sane because case na be baba no complaints na do so that say asundwe wo ho ma hoden wo a sa case wo nti boko free say me ma se saponje tokwa kukura be baba form boko enye case die asemasa pase ni wo sare dia enye sika asem ndom na bia sika wo fie pa nanso utu bi sasa na ma me de no hia ni kru di twa na be me no twa ne num e na me to we na to na ye se aho asomdwe ni ho a oba na tenka nya adwuma ma wo na comment ne ye ma papa forget ne se sika no sika wo hia de sika kakra odo kakra atopa kakra aho de bi atopa kakra mama me samra so usa bawe osi o 28 years na say won share dan nyi bi sisi ano apapa yi won fa papa no ensi won say muslim for mu wale na say problem we ho ha mpanifo ana say busuan ne trasi gu awale ne ntente sisi ano won fa nkọ abusuan fo fie say be ma na me ko fa no sei na be because owura mu na entisa aha say asemno so aye critical kakro won say aware no wo ma shebo for better for worse yeah enkwam wo betena ndi sa wo mo enkwam no ize na sie yo na senya sadia isa ba ya 28 years oni ba se ya de e baba akompoda ne na so na e ba na ye ka no e de be ntikra na akwa aware akopeba o daachi onaye mu o yare hwemu ana se bebedumbrebe no na pra ba prej asasi zukran wo japade wo di jahwan nti e bade no kosem o kwa aware de bi memu nti sisi ano wo better for wese o maye no nti so ba no susu se obetimi a wo wonko choden so onko choden so mimi hu se osa ba so susu se obetimi atena is say 28 years mama to 40 years to 50 years e kwa wom obetimi atena ene ba sa no so mema ne ba eyesa mema so ye jolos udi agro ba bebeku wa wutumi we kono ngo kaya yese yaw ya uta senti no sisi ana eno mamienu aida se oba no betimi mabo ibod mabusua abem na ware no o magu no ana se okopeba na o matra sa eno mamienu se wanye ni sa na kobasa afi ebia o hyehyehye mfikyire na ade a eya obeba be manu ye beti no one day obeku no Pise mema mpesa de sa yawo no pise be ma ko sa problem mama eye how kase ma no pa ndi se ko ba se oba no bo ntimi anchichi ni rana so hu wo kwa fufuro bi so na ade a obetime ku no be ma betime ku ntimi de me futu ametimi aka ne se e be better se either say ni manim ye 2 years and chai o mejai obema ne oba ne betra se ne ntia sa ye adwuma na o mejai no be ato na brabos ana se oba no se wale no oba ni sem na wo ye ka wale abema ye se meja awale ye bema ne wale oba ne ware se oba ye na dwere se ne awale no wale bi o mafie oboa case die ba bema beti meja oba se menko metefie ho he uko wale ompene ufa ha onsene gise oba na pene so ti awale ne oba ne ware ti oba no entrance onsese se metimi 28 years old this already ma 70 years aka de fie sen woni bebelebe obetuma gina de ye ni hawo but o hye no ntimi nyina de a intempe ya untwaso ma filo sani abawe wale otumi so wale 26 ena wabenya 28 wale 2 years in 2 years sure na problem no e wo hodada because 2 years di anke babetinya eden efrima ba on yesho se na papa no ono anso woni problem dada mama me dase de akodri kire se na problem wo ho
dada aso obe wale no sana obe wale ebia wan kan no kredit na problem wo ho se na me ka no papa de die baby aduro ne die de bi ba ne beje ho na yebusa se oba no so na tenka ne ye kofa nkola ne bi di aba na efi aduro na tenka ne abaya ne baby a ne age ne wo no usa enti nkopɛ nkola e wo twendwe so mu ma ne yemfa magigi ani wo fie ma ne nyeyi atenka ho asɛm na sese ye ka no enti nya de ya de nkola ne bi ba kora ne betimi abo abaya no e wo na tenka ho age no usa enti ono na sese ohunu se de miye ye beboa me anase emoa me betimi atena ho akosi mmera dodo se enti oba na na ese wo ya na dwe so be jawale ma na wo yeshe so jai papa na obewu because ade a open na otisika ekofa ba fie sande papa no ono anu abona mna sisi anu ye ntime se ne ye kan eye futu sema emrantie no sisi no jese ne baby obedro bia de ra ye bo no enu kwa se ma be ma ye yesi onu ma obe ma se ne ye beto na se no Nyankopon se no si ye enipa no nipa nyini na wode ni bibi nyini so okay nti no sisi ano yetime edro bi time ka se onya 18 years a ye ma nti akwala free 20 years starting no madro ni obada 25 obedru sa time no tia na ebejinsem nti eye futu sem ma ye mrantie ne maba ye mrantie na eba no fi se obade eye dan na homa intimate emma de ya homa na nti but sisi awo be men ebia nnobi enunum na akofa so ha we abro anase nkwanhia na wakohia nti no se be ye na asomdwe be pa no bisa asam na da hon ehu bisa be ma no se oba no ebetima ye no kwafo amma ne kuru dia ene ni case na emomo no achina nti anu ye no oba ne nsem na wo ne nyina begina oba na anu ye nu oba ne nsem oba ne betuma decide say metna se meni mikro benante akopemu mrara de be freye wow yenyabo 28 years don oba ne betuma decide but senye sa pa dia ebe beta se be ma no be pene mo maja ware no sene se ebedum pempenso bi okokrom na o ma ya asem ena hwana no kasa ye obi fro phone so ye sansa sisi a ono kredi I kitu say sisi ano be ma na adwen be ni bebre say ma flo ka say atenka no so de hia oba ndo nya tabo sane aikai ono ba na atenka ho ba be me de na ateko nti obetimi aka we ne de na shana ti anu ye no ye nua ba nsem ti me de ne metimi aka ne say ono anchance na onsese onwe hwe se 28 years ni minya 30 years minya 40 nti metima chen ana metima trance ya kopem bra erade be freyana so timedia ende na wo se onjai we die ai ka kum yesi yagine kwaku anum ye ma me Philomena se wono die wa run da ojai ma me Victoria so say anu yie nu ebe wo ba no ma me mini ba bi ogira so ai so hu abawa ne bobo o se wo betimi a ai tena ho se wankasa o hwe na se be boa wetimi adunu kra tena ho na che se for better for worse no we di super pepe ai me ne me ma me Philomena ne ma me Lady Reverend Victoria and a transit de enkomo twitwi e de brave sen hia biom makra